Саламатсыздарбы? Коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Patrol программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Я не нарушала, я на свой свет светофора проехала. Үстүбүздөгү жылдын 2-декабрында Осмонкул көчөсүнөн милициянын кайгул кызматкерлери баңгизат колдонуп руль башкарып жүргөн жарандарды колго түшүрүшкөн. Инспектордун айтымында текшерүү учурунда айдоочу менен жанындагы жүргүнчүсү дароо унаадан түшүп, аларга каршылык көрсөтүп, качууга аракет жасашкан. Эмне? Жок, алды ортосуна турулат. Автоунда Honda Fit тозгонбуз учурда подозрительный водительдер өздөрүн башкача алышты. Алган учурда текшерсек, наркотический запах чыктанды. Чыктанганда эле водитель документин алып биз менен алышып, күрөшүп, баш ийбей, чөнтөгүн алып чыгып, белгисиз затты ыргыткан аракет кылды. Ыргытканда басып жатканда ушу машинасына ыргытты. Ошо аз сотту чакырдык. Ошо группаны күтүп атабыз. Келгенден азыр эсептейбиз. Канча адам эле? 2 адам. 2 адам. Водитель и пассажир. Жанында да бирөө. Убрасам болот. Жанына бир болгон сөз. Алып күрөшүн басып чыгып. Жарык кылып турсаңыз ошондо, жарык кылып турсаңыз. Оң жарык бербейт. Дальний иштейт да. Окуя болгон жерге атайын ыкчам иликтөө тобу чакыртылып, айдоочу ыргытып жиберген кагаздын ичиндеги шек туудурган зат экспертизага жөнөтүлмөй болду. Ал эми айдоочунун наркология борборунан баңгизатын колдонгону тастыкталып, мас абалында унаа башкарып жүргөнү үчүн айып кагазы толтурулуп, андан ары Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, кылмыш иши козголду. Sizler maçta var mı? Машина? Benim maçta. Sizlerdeki yok? Yarıp sana? Осмотрлuk böyle. Maçta var. Sevimli ya. İstanbul. Çıktı? O bilmedik ki. İstanbul olma. Pipet kan. Ne bozma. Çöntek ama yaparsın. Buna yemedik ki. Patron da koy. Өзүмө эле көрсөтүп берейин. Мамон часын саат. Ошону көрсөтүп берип Мына бул телефон, мына. Көрсөтүп берейин, сурак. Сен чөнтөгүңдө бошко эчтеке жок беле болду?
Салчы. Детіне екі үштік бөлі қанша үштік әлі? Масаған жеді. Сән көргөз бөт бе? Өкөлі өлі? Андан башқа жоқ өлі? Жана айтып қалдым, майдалар бар болсын. Жоқ, үшілі ол. Ошо өкөлі өлі? Тәңке қойып келеді. Бұны не қылды? Ал ет шығаратын машина. Жақсы жағы жақсы жағы екен. Сүрет орды. Жіберерім. Анда дислокациямен жібереріңе. У нас екпінен қуанын қарасар болады. Арна дұрыс көріңіз. Бар. Сканерден жас берген. Правын тапырады. Жаныңыз бар ма? Жанымда бар. Көрсетпейсің, қараңыз. Жаныңызда барып Мандай болбой. Чүй Алматинскийден катыс көрөсүнөн келаткан. Текшерген учурда айдоочу. Жо, мен экинчи машинамен чогуу келаткам. Ошону алып көрсөм болобу? Жаныңызда. Жо, эки машинамен чогуу келаткам, просто этип жүрдүм менчи. Эми тоскондо жок деп элек. Чакырыңыз анда келип. Азыр келип берет кайта. Азыр анда да ачпасачы. Стабильный. Мейли, бирдеме жүрүп. Canım çıkarıp açayım dedim ki. Атак правалар мынакей ошого 2000 мурден протокол түзүлгөн ошол правагачы. Kaydı. Айдоочулук бөлүңүз унаа каражатын аттоодо. Кана көр. Assalomu alaykumlar. Эжеке. Документтериңиз уруксат. Мен сизге эле ака биттениз беребиз. Мен сизге эле. Айдоочулук бөлүңүз немен. Унаа каражатын аттоодо документин көрсөтөбүз. Документтериңиз көрсөтөбүз. Мен сизден ошактарны бере бербейсизби? Жана, лайка. Силешем. Права жок. Айдап көрөйүн эле берип койгон. Паспортуңуз барбы? Иә, Паспорт. паспорту да жок. Сүрөтү качат. Жок, мындай эмес. Жакка, жакка. Атыңыз ким эжеке? Келиңиз мен сизге 500 тайлан эжеке. Ал.
эжеке. Отургула. Байке, сизге претензия жок. Мына эжеке, мен тааныштырып коеюн, мен сиз көрдүңүз. Тартпачы. Батырдын милиция старшысы. Тартпа. Айдоочу ушул эле машина айдаган. Алдында отурбай эжечи. Таксисинда пьяный деп айдап жүргөн. Мотоциклет айдайм эле айдайм. Ладно, мы согласны. Вы снимайте, отключи. Сиз таксиби? Сары эже бар. Отключи. Байке, тарткан жок. сиз таксистпи? Пьяный такси. Отключи. Эжеке. Тинч көрүңүз. Астына отуруп турсуз. Убери. Ой, убери. Алло. Аяктадым. Келчи вот иши болчу. Ал. Келсең сүйлөштүм. Колду эч отуруш келмес. Койдуңуз эжеке. Алтын отуруңуз келиңиз. Это не чыгамбы? Айтпайсың. Жүрүңүз, отуруңуз. Убери. Камеру тебя засунул, понял? Алсан! Алмайт келиңиз. Сиз отурсаңыз алам. Пока он уберет, я тогда сяду. Пускай уберет. Убери, пускай уберет. Тартып өрөт да. Отурасызбы? Барасызбы? Барам, уберет. Отурбайсыз келиңиз машинадан. Пускай уберет. Я вперед сяду. Я вперед сяду. Я вперед сяду. Убери. Я тебя вот эту камеру засуну. Сука. Нет, ключ дайте мне. Дай. Где дай? Я тоже зайду. Давай, ключ дайте. Берет аз, берет. Анан бересиз эжеке, жүрүңүз. Сиз отуруп эле турсаңыз болмок. Ключ дайте, Ключ пожалуйста. бересиз, временно биз алып коебуз. Байкай. Бeni кырсаңыз. Пожалуйста, ключ дайте мне. Машинаны кайкалып кетесиң. Азыр мен күйөөмгө Эжеке. Я тебя вот эту камеру засуну, понял? Эй, сука, убрала камеру. Снимай на весь. Все байкер. Az. Ой, все байкер. Видео. Алды отырсың. Gel, sonra gel, yok olsun. Gel. Үйленмесек. Үйлөгөн жоксуз. Бирөө кум бүтөлөп, сиз эртеле уже кайра баштайсыз. Телевидение, я хочу класс, Алексей, подойди. Алексей.
da öylesin. Oruç da sal öyle. Niye? Pazarlık. Taze olduğun için böyle atarsın. Siz de sana öde. Hayır, gelme öyle bir beklersen. Ters tutacak. Özgün yok mu? Siz biliyorsunuz özüm söylemek pes. Yani sen tasmalı bu varsa öyle öldün. Ben de hemen ağzını büyütüyorum. Hangi öyle öldün? Bir de olsun bir. Evet, bir de şükür. Sırttan şey, akıl sevmiş mi? Mehkale de başlasın. Sen kadar. Beş altı yoluyla koyacağım. Boşaltma ben oturuyoruz. Ulan bugün hangisi? Açarız. Çal koy sıcak oldu. Yunus Bey kesin. Ben kalpten. Katı. İşte giymiş mesela. Alo. Alo. Ağırdı o ya. О, Вадим. Отказно делаю. Громко или громко? Söyle şuradan bak, söyle şuradan. Kim o buradan çıkıyor? Bu adam bak. Bak bu uçakta Bayga geliyoruz. YouTube patrol. YouTube patrol bu жақта камерада біздің жанымызда громкада оқып жатады. Видеосы бүт бар оқып жатады. YouTubeға да тартылып жатады. Сөйлесіп жатырса көрсін Байгес. Пенсияпина Садығалиева көшесінің кесішінен Пенсияпина көшесінен күнбатыс көзде бара жатқанда артқы стоптар күйбейтін заднигі бар. Ошол себептен тоқтатқанымызда айдоочудан спирт ичимдик экени чыгып келди. Анан ичкен ичпегенден кийин дастоо үчүн наркология борборуна келди. Көрсөңүздөр. Bu nasıl уже айып коросунда токтотулду да? Автоуназдын айып коросуна коюлган. Акт берилген. İçmegенди кимди болот? Ынчок өткөн жоксуз. İçmegенди мындай кызыл болот. İçип бергенден реакция жүрүп, өтө агарып кетет ичкен адамдыкы.
Ичпегендики момундай болуп турат эже. Реакция жүрбөйт мына. Мына сиздики агарып кетти. Айттым ғой, ичкенде иштикти боюн салып турат. Пускай суммин. Сами отвезут домой. Да? Мы пьяные, пускай сегодня серят дайте. Су бергенсіз хотя бы, су есть? Су есть? Основным заразом без докуча работать. Поставим чашку. Я что, могу с тобой разговаривать? Тут гаишники стоят, две бутылки приехали домой, ага. Блин, байке, пожалуйста, не оформляйте, вы же потом сами скажете, почему вы раньше не позвонили. Пожалуйста. Чисто человеческие чувства, да, у вас должны быть? Я не нарушала, я на свой свет светофора проехала. Это моя машина, это мои права. Я сама сдавала на них. Временно отстраняемость от управления на транспорте. На подразделение алкогольного опьянения можете выйти в машине? На пассажирскую сеть инспектор будет водить машину. Сейчас, минуту. У вас же есть человеческие чувства, не сидите в лицо просто. Это камера, девушка, извините, просто необходимо мне свет. Просто вы почему меня снимаете? Я же ничего не нарушала в баке. Джама, рядом присядьте, пожалуйста. Я не могу рядом присесть в баке, вы же прекрасно понимаете, потом просто будут лишние слова, да? В смысле я лишние же слова? ничего не нарушала. Вы прекрасно это знаете. Вы пересекли стоп-линию. Стоп-линию я пересекла на свой свет. На красный свет. Я это не красный свет. Ичмай район аймагында кайгуулап жүргөн учурда Toyota Camry белгисиндеги автоунаа Медерова, Абай көчөлөрүнүн кескичинен светофордун жол чырагына стоп линияга баш ийбей токтоп, андан жылган учурда токтотконбуз. Токтоткон учурда азыр айдоочудан спирт ичимдигин жете алыстан келип атат. Документтерин алдык. Азыр машинасынын култулуп үстүндө отурат. Дагы азыр эскертип айтып, дальше наркология бөлүмүнө алабыз. Прекрасно, баке, садитесь, пожалуйста. Да, у него документы мои. Пока вот часы не закончатся, нужно будет переговорить лучше. Реакция кетти. Сейчас выйдем уже, все, выйдем. Ребята, откройте дверь, пожалуйста. Вы в город. Один. Лучше распишитесь. Можно на минуту быть? Кого-то расписать. Сейчас я напишу отказ от расписания. И все, вы пойдете. С этим протоколом вы пойдете. Распишитесь. Отказ где писать? Нет, отказ вы уже ничего не напишите, вы здесь просто свою роспись ставите.